kotoma Aboliasio atenuna ka programming kesibia na potu ikekeunos kwape etelekara ke kopolo soditilo etegia etop radio keda TV East kanu Esaawa abolobol atenwe kingun nu imoriarito programming Iyemuto keda golanar kesi apoti tolosoto aina peta ngunu nu ajaikina ko yapesi niluetop ko ibuga soroti arotan kosi Gabriel Siku nisaya ontai dules na reporter kangon 1, 2, 3, 4, 5. Two times, 6 3 times, 6 4 times. I've finished 1. No, it is Aboliasio ngun nuka interdepartmental neseja munebe ebuni aisimorikin esramak ainer eporete diope. Just cover by just for fun. How? Yes. We are not whatever. for money. It whatever mune jokotoma bolia. Toma bolia sana marbaranga. Jayeni telekari kwape dope. Jayeni telekari kwape timu. Timu lo telekari ya ngarete ikopo. Dope pele pota some joko game na gelegela ipota lumu midali. Aboliasio ngun nu sodit kanuka TV East keda etop radio ko ibuga soroti kesa jai kina o yapesulu etop. Apupanga ya lama noi ane wina la buanga dum. Buanga pede nomo editorial so dinge nomo sales. Akisaran kwani champion. Ashalam kitengo etop radio na ya on bore rigore ni topoli bore ne joko noi. Abungo mena telekar, abunga twania kotoma Abolia na ludo. Ido rai na yalama noi ilolo so ajaun keda Aboliasio kapenat kanu na ya erasi no ya onete so nepepe. So mame rai bore ne rono enga mama telekar na rai mamlem rai na alonar noi na minar kolonga boli games lu na rai bala itutumo bali karu bala unika wala stikanya pekau Abolia to ngage Abolia amunga jeni ba pedori engayo ni ngari puitunga noi konya ranu ashanta na rasuba mamle mngasama ke training konya bunga wini se yala mango no Aboliasio no get nezida abu ekodet local programming iteleka kwape champions akalona adomun isabuniare keda bronze medals iuni kosodi adoktet naka editorial kanuka ngulo irweti Iyemuto ai telekar enambalo yare keda Esaawa Ediope adoktet na uniet nesida apotu Lucas sales itelekar onabala uniet akalona adomun bronze medals yare Kodo berna so tanga rapakina Aisha lamikini management noi anawo momo no aito jokara Aboliasio noeke se Esaawa. So arena boliane simor kikiti kwana itunga ido pola kwena depar geni jo oto maswa mukere era ile maswa mune yang ati tunga kese umisho kere konya introduce ngai kwana Abolia kwana da Aboliana igekiro sa yalama iteleka so ido didumuse trophy kwange ni buni boba yatake ai telekari bobo borena ni site telekari nare timu kosi ara ile dunya kite training ngine paaran ai borena joko bonebe teni lu ngese ruoso pami eto dikisite ne tuma bonebe kese jenete angini bore kere yala maso noi do yala maso e itene anoya ono aputa bolo kana kai kosi papa dalu apoto se lanyata inyi ko kisidesa ila agole nene pone tele kana Ateso Nicolas Opio loda golo kinia iriamuno ngin yida bu Islamic Vision Group kanu ai tolomun Aboliasio ngun Aboliasio no elo seneti timu tonikinga Aboliasio no itapala tokitunga konye Aboliasio no to markate mind give era Aboliasio no jobuka noi ani wanji levels kerana no second grade arga tertiary institution ana je competition kere igwa kino minor what games Gabriel Siku kanuka TV East koibuga soroti Ayalama eskerelu just nipepeke deso nekwa na ngisisa ngakini kedi Iyemuto araitwa na atiji Iyemuto bongo kin moibo bisanto monare lo atupuruch akota isinyiko ikineso salakito si sesente TV East etida Okide.